Dobar dan i dobrodošli u svoj 54. C++ tutorial koji vam je donio Renesas Increation. U ovom tutorialu ćemo govoriti o konstantnim objektima. Dakle, što su oni, kako ih deklarirati i te stvari vezano uz njih naučit ćete danas. Dakle, za što su oni korisni? Recimo da želite napraviti objekt i određene funkcije i tako dalje, koje vaš program ne može mijenjati. Dakle, zašto je to korisno? Ako imate neke fiksne vrijednosti koje baš i ne bi željeli da budu podložne promjenama, dakle da budu podložne, da budu podložne promjenama. Dakle, ako imate neke vrijednosti koje baš i ne bi željeli da vaš program mijenja, ako bi se željeli, ajmo reći, osigurati od toga da sami sebi promijenite neku vrijednost, onda stvarate takozvane konstantne objekte. Ok, a kako njih napraviti naučit ćemo danas. Dakle, prva stvar koju ćemo napraviti je izbrisati ovo. I dakle, ne moramo ni brisati kod, možemo samo izbrisati ovo i dakle možemo izbrisati, zapravo vratit ćemo konstruktor ctrl+z, ali nećemo imati ništa u njemu. I sada kada ovo pokrenemo, vidimo da dobijemo ispisujem stvari. Ok, ali ovdje ćemo nadodati ključnu riječ ispisujem nekonstantne stvari. Ok, ili zapravo nek nam ispiše ja nisam konstantna funkcija. Dakle, ova funkcija koju smo deklarirali u prošlom tutorialu nije konstantna. Dakle, što to znači? To znači da je ona podložna promjenama. I sada kada mi odemo build none, vidjet ćemo da će nam ona ispisati ja nisam konstantna funkcija. E sada, da bismo mi kreirali neku konstantnu funkciju, mi prva stvar koja trebamo napraviti jeste u biti napisati deklaraciju te konstantne funkcije. Recimo da će nam se ova funkcija koju ćemo napraviti zvati void ispis const, recimo ispis k, ispis donja crta k kao ispis kao konstantna, jel? I onda u biti tu vam na kraju ide ključna riječ const. Dakle, to morate zapamtiti. Dakle, ako želite deklarirati neku funkciju, dakle ako ja sad želim deklarirati funkciju koja je konstantna, dakle funkcija koja ne može biti podložna promjenama u toku programa, moram napisati, dakle, kao da deklariram normalnu funkciju. Dakle, napišem povratni tip, ime funkcije i sad parametra ako ih ima, u mom slučaju nema, i onda na kraju, dakle, umjesto da stavim točku zarez, napravim razmak i napišem ključnu riječ const, što je u biti označava konstanta. Dakle, ova funkcija se u toku programa neće moći mijenjati. I sada ovo tu možemo kopirati, dakle edit copy ili ctrl+c, ali kažem, nastojim se ne koristiti tim prečicama da možete vidjeti što se događa. Ok, i sada mogu jednostavno ovo kopirati, ali što trebam dodati? Trebam dodati jabuka. Zašto? Zato da naša jabuka zna da ovaj tu ispis k pripada njoj. Ok, i sada tu mogu napraviti tijelo i napisati ja sam konstantna funkcija. Ok, end line. Ok, i sada kada ovo tu spremim, u biti idemo sada samo ponoviti što smo napravili. Dakle, rekao sam prednosti konstantnih objekata. Ako ikad u programu budete željeli da vam nešto vaš program ne može promijeniti, ajmo reći da se zaštitite od samog sebe, da ste recimo neki ubojice, onda kao joj, trebam se zaštititi od samoga sebe, zaštiti svoje bližnje i tako dalje. Uglavnom, možda sam gledao malo previše filmova, ali u svakom slučaju, ako želite zaštititi da program utječe na nešto, onda pravite dakle konstantne objekte. I u ovom slučaju mi smo napravili konstantnu funkciju. Dakle, da bismo napravili konstantnu funkciju, što je konstantna funkcija? Sad sam rekao, dakle konstantna funkcija je funkcija koja se ne može promijeniti u toku programa. Onda napišete void, dakle, to jest ne void, nego povratni tip funkcije, napišete ime funkcije, dakle napišete ime funkcije i onda napišete ključnu riječ const. Const je u biti ključna riječ koja označava da će ova funkcija biti konstantna. I onda naš program, dakle, ovo gleda i kaže, aha, dakle imaš funkciju koja se zove ispis k i ona će ti biti konstantna. Dakle, kroz tog programa njena vrijednost se neće moći promijeniti.
I onda u biti mi jednostavno kopiramo ovo tu, dakle sa ključnom riječju const na kraju, kopiramo ovo tu i kažemo ja sam konstantna funkcija. E sada, ali da ne bi sve bilo tako jednostavno, ajmo sad probati ispisati recimo ispis k. I sada, ajmo to sad probati ispisati. I sada kad kliknemo save, kliknemo build builder none, gledajte, dobit ćemo ja sam konstantna funkcija. Ok, ali u biti što sam vama sad htio demonstrirati, htio sam demonstrirati da isto tako možete napraviti konstantni objekt. Dakle, ja sam govorio o konstantnim objektima. I da biste napravili konstantni objekt, morate napisati const, recimo jabuka k, i onda recimo k.ispis k, dakle da se na k ispiše. I sada kada to spremim, build builder none, vidjet ćete da će to opet ispisati ja sam konstantna funkcija. Ok, dakle ovako, idemo još jedan put ponoviti pa ću se onda vratiti na ovo i objasniti što se tu dogodilo. Dakle ovako, klasa jabuka ima, ok, ovo smo u prošlom tutorialu objasnili, ima konstantnu funkciju. Što to znači? To znači da se ta konstantna funkcija, da se njeno tijelo i dakle sve vezano uz nju, da se to ne može mijenjati kroz program. Dakle, što znači da je nešto konstantno? To znači da je to konstantno, da to nije podložno promjenama. Dakle, recimo imate u fizici neku konstantu ili recimo u kemiji Avogardovu, što je ta konstanta, i u fizici imate Avogardu. Dakle, to je konstanta i ona se ne mijenja. Ona je 6,022 puta 10 na 23, ako se ne varam, i ona je ta. Dakle, to je konstanta i to je to, dakle to je kraj, ona se nikad neće promijeniti, nikad neće biti 6,02, ne znam, 6,025 ili tak nešto, ok. Dakle, mi ovim kažemo, mi deklariramo konstantnu funkciju. I onda ovim tu kažemo, u biti void jabuka ispis k const, mi u biti deklariramo konstantnu funkciju. I ovime tu kažemo, ja sam konstantna funkcija i završavamo tu liniju. Dakle, u biti samo smo kopirali ovo, dakle ovo je tu deklaracija konstantne funkcije. Dakle, ponovit ću, kao da ste napisali normalnu funkciju, samo što između točke zareza i ovih tu parametara, dakle ne parametara nego ovih tu uglatih zagrada, okruglih zagrada, stavite razmak i napišete ključnu riječ const. I onda naš program zna da se tu radi o konstantnoj funkciji. I onda ona, dakle, ta funkcija ispiše, ja sam konstantna funkcija. Dok ova funkcija nije konstantna. I vidite da sam ja mogao pozvati, dakle, tu isto tako j.ispis k, ispis k, i dakle, ovo bi normalno radilo. Kada bi ja sad to pokrenio, ono bi mi dva put ispisalo ja sam konstantna funkcija, ja sam konstantna funkcija. Dakle, ne biste dobili errore, jel sad? Mnogi od vas bi rekli, ako si ti govorio o konstantnim objektima, dakle, ako si govorio o konstantnim objektima, onda bi u biti ti trebao napisati konstantni objekt, dakle, ovo je tu deklaracija konstantnog objekta, kao da ste napisali običan objekt, samo što ste ispred dodali ključnu riječ const. Dakle, kao da si napisao normalan objekt, samo da bude konstantan, i mnogi bi rekli, pa ti ne možeš sad koristiti tu konstantnu funkciju. Zašto? Zato što tebi objekt nije konstantan. Ali pošto sam ja govorio o konstantnim objektima, ja sam deklarirao ovo tu. Dakle, sada ću vam reći jednu stvar. Dakle, ako imate konstantne funkcije, dakle, ako želite da vam se sadržaj funkcije ne mijenja, vi kada deklarirate konstantnu funkciju i napišete, dakle, tu je najava te konstantne funkcije, ključna riječ const na kraju i tu je deklarirate, uvijek deklarirajte i konstantan objekt. Dakle, pustite to. Dakle, ovo tu vam ne daje errore. Kada ja sad napišem ispis k, to vam neće dati errore i to će vam raditi kako treba. Ja sam to vama i pokazao. Ali moj vam je savjet. Ako radite konstantne funkcije, onda ako želite imati neki konstantan objekt, onda on mora imati ključnu riječ const ispred sebe. Dakle, objekt jabuka čije je ime k, koji je konstantan objekt, dakle ako želite napraviti konstantan objekt, on mora imati ključnu riječ const ispred sebe. Dakle, nije da vam program neće raditi. Program će vama raditi, samo što ćete onda, dakle, samo što onda nećete imati konstantan objekt. Dakle, ako želite konstantan objekt,
vi možete napisati i konstantnu funkciju, dakle možete ju najaviti i tu je napisati njeno tijelo, ali ako nemate konstantan objekt, onda vaš objekt nije konstantan. Dakle, vaš je objekt podložan promjenama. Funkcija nije podložna promjenama, ali vaš objekt je. I zato, ako želite konstantan objekt, dakle taj završni korak u biti ovaj prvi korak deklaracija, drugi korak je pisanje tijela, a treći korak je da napravite konstantan objekt. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renaissance in Croatia i doviđenja.